إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في الفصل الثالث والعشرين. Kita sekarang berada dalam kelas yang ke-23. ونحن في الكتاب الرابع من دراسة اللغة العربية السهلة, dan kita berada pada buku yang keempat daripada pembelajaran bahasa Arab mudah ini. في الدرس الثالث, في الدرس الثالث, pada pelajaran yang ketiga. في الصفحة السادسة والعشرين, pada muka surat 26. في هذا الدرس نحن ندرس جمع المذكر والمؤنث للعاقل. معناه جمع untuk muzakkar dan muannas, muzakkar dan muannas, lelaki perempuan, jika kana manusia. Kalau bukan manusia maknahu muzakkar wa muannas. Lil'aqil, untuk yang berakal, untuk yang berakal. Fahuna muzakkar wa muannas, untuk lelaki dan perempuan. Fahuna jam'u al-mudzakkari lil'aqil. Fanahnu nadhhab ila, kita الآن نحن ندرس, kita belajar untuk jam'u al-mudzakkar lil'aqil, untuk muzakkar awalan. Ba'da hadha, lepas ini, nahnu nadrusu jam'u al-muannas lil'aqil. Mufrad wa jam'una. Huna aqil maknahu yang berakal. Aqil maknahu aqlun. Aqlun makna akal, maknahu insan, maknahu manusia. Raqmu awal huna naqulu hadha mudarrisun. Darasna hadha mudarrisun. Kita belajar ini adalah seorang guru lelaki, ya. Hadha mudarrisun. Fa jam'un naqulu haula'i mudarrisuna. Haula'i mudarrisuna. Fa mudarrisun mufrad, jam'uhu mudarrisuna. Jam'un li al-mudzakkar, untuk muzakkar, wahid yusamma jam'u al-mudzakkari as-salim. Jam'u muzakkar salim adalah jam'un yang fi akhir kalimat, pada kalimat yang akhirnya ada waw wa nun. Waw wa nun. Huna ada waw wa nun, misal mudarrisuna, sa'iquna, fallahuna. Fa yusamma jam'u al-mudzakkari as-salimu. Ini jam'u muzakkar salim. Yang jam'un ghairu mudzakkari as-salim, jam'u yang bukan muzakkar salim, yusamma jam'u taksir, adalah jam'u taksir. Fal'an nahnu nadhhab ila jam'u al-mudzakkari as-salim. Jenisnya adalah jam'u muzakkar salim yang ada waw wa nun ke akhir. Misal raqmu awal hadza mudarrisun, haula'i mudarrisuna. Maknahu ini adalah ramai guru-guru lelaki. Maknahu idza kana jam'un akthar min itsnaini, lebih daripada dua. Raqmu tsani naqulu hadza sa'ikun. Ini adalah seorang pemandu lelaki, ya, seorang pemandu lelaki. Fa naqulu haula'i sa'ikuna. Ini adalah ramai pemandu lelaki, ya. Fa sa'ikun mufrad, jam'uhu sa'ikuna. Fallahun petani, seorang petani. Wa fallahuna, ramai petani-petani, ya. Muslimun seorang muslim. Fa jam'un muslimuna. Jam'un muslimuna, ini ramai muslim. Haula'i muslimuna, ini adalah kaum muslimin. Ar-raqmul khamis, nombor 5, mudir, pengurus atau pengetua. Fa jam'un mudiruna. Jam'un mudiruna. Mumtazun adalah mumtaz. Mumtaz adalah bagus. Fa jam'un mumtazuna. Mumtazuna makna ramai yang dapat mumtaz. Mumtaz, cemerlang. Fa mahirun mahir bil maliziyati. Mahirun. Fa jam'un mahiruna. Jam'un mahiruna. Misal kita naqulu haula'i muhandisuna mahiruna. Mereka adalah engineer yang mahir. Mujtahidun, rajin. Fa jam'un mujtahiduna. Mujtahidun rajin, jam'un mujtahiduna.
Masrurun, gembira, jam'un masruruna. Raqmul ashir, mashghulun, sibuk, jam'un mashghuluna. Wa raqmul hadi asyara, mut'abun, letih, wa jam'un mut'abuna. Misal kita naqulu hadha, naqulu hadha fallahun. Hadha fallahun jam'un haula'i fallahuna. Maknanya ini adalah seorang petani lelaki, ini ada ramai petani lelaki. Fanuridu an naqula, kita nak cakap bahawa petani tersebut letih ya. Fanaqulu hadha fallahun mut'abun. Hadha fallahun mut'abun. Maknanya ini adalah seorang petani lelaki yang letih ya. Fajam'un haula'i fallahuna mut'abuna. Haula'i fallahuna mut'abuna. Ini adalah ramai petani yang letih. Wadah? Fanahnu aidan kidarasna fi al-kitab as-sadis, mungkin fi kitab as-salis, buku yang 3, yumkinuna an naqula, kita boleh cakap, kita naqula hadha hadzal fallahu bi alif lam, hadzal fallahu mut'abun. Maknanya petani ini letih. Petani ini letih ya. Hadzal fallahu bi alif lam, hadzal fallahu mut'abun, fajam'un haula'il fallahuna. Haula'il fallahuna, maknanya petani ini mut'abuna adalah letih ya. Fa ahamu syai'in antum ta'rifuna bi anna jam'un, untuk jam'un, jenis jam'un mudzakkar salim adalah jam'un fi awakhiri al-kalimat, pada akhir kalimat ada waw wa nun. Sama nahnu al-an fi as-safhati as-sabi'ati wal 20, muka surat 27, muka surat 27. Nama ar-raqmu tsani huna. Raqmu awal talibun. Hadha talibun jam'un haula'i tullabun. Fal'an jam'u taksir, jam'u taksir. Talibun mufrad jam'uhu tullabun. Baru mawjud talibuna. Nama tullabun. Fanaqulu hadha talibun fa haula'i tullabun. Nam hadha tajirun haula'i tujjarun. Maknanya ini adalah seorang peniaga lelaki dan ini adalah ramai peniaga lelaki ya. Tajirun mufrad jam'uhu tujarun. Raqmu tsalits raqibun. Raqibun adalah penumpan atau penunggang. Misal naqulu raqibu darajati. Raqibu darajati, maknanya penunggang basikal, penunggang basikal. Raqibul hafilati, penumpan bas. Nama fa raqibun mufrad jam'uhu rukabun. Rukabun. Sakinun adalah seorang lelaki yang tinggal di sesuatu kawasan. Misal naqulu nama Hamidun sakinun fi al-qaryati atau fi tilkal qaryati. Hamidun tinggal di kampung itu. Fa sakinun adalah seorang lelaki yang menetap di suatu kawasan. Sakinun fa jam'un sukanun. Jam'un sukanun. Amilun seorang pekerja lelaki ya. Amilun. Misal naqulu Ja'farun amilun fi al-masna'i. Dia adalah seorang pekerja lelaki yang bekerja di kilang. Fa jam'un ummalun. Jam'un ummalun. Wa qari'un, seorang pembaca, qari'un. Fa jam'un qurra'un. Jam'u qurra'un. Qurra'un adalah ramai pembaca. Wadah? Fa huna nama talibun mufrad jam'uhu tullabun. Tajirun mufrad jam'uhu tujjarun. Raqibun mufrad jam'uhu rukabun. Sakinun mufrad jam'uhu sukanun. Amilun mufrad jam'uhu ummalun. Wa qari'un mufrad jam'uhu qurra'un. Ala hadha wazni. Ala hadha wazni, atas rentak ini ya. Atas rentak ini. Fa hunaka kalimat ukhra, banyak lagi kalimat yang seperti ini. Wa hadhihi namuzaj ni adalah contoh-contoh untuk hadha wazni, untuk wazan ini ya. Untuk rentak ini ya. Cuma raqmu as-salis nombor 3, nama sadiqun. Huna sadiqun, seorang kawan lelaki. Sadiqun mufrad jam'uhu asdiqa'u. Nah, sadiqun mufrad jam'uhu asdiqa'u. Sadiqun adalah seorang sahabat lelaki. Fa jam'un asdiqa'u. Misal naqulu haula'i asdiqa'i. Mereka adalah sahabat-sahabat kami ya. Fa huna ala hadha wazni, untuk wazan ini, untuk rentak ini, laisa hunaka tanwin, tidak ada tanwin, tidak ada baris dua, tidak ada tanwin, tidak ada baris dua di belakang kalimah. Tanwin maknanya berbaris dua.
Waru mawjud asdiqaun, tak ada asdiqaun, nak asdiqau. Wa insyaallah taala antum satadrusuna fi al-mustaqbal, akan belajar pada masa akan datang bab yang khas tentang kata nama yang tidak mengambil tanwin, yusamma mamnuun minas sarfi. Saufa ta'lamun, akan belajar nanti ya. Pak qaribun adalah saudara yang terdekat, qaribun. Pak qaribun mufrad jam'uhu aqribau. Ghaniyun kaya jam'uhu aghniyau. Misal naqulu, hadza tajirun ghaniyun. Hadza tajirun ghaniyun, fa jam'un haula'i tujjarun, jam'un haula'i tujjarun aghniyau. Maknahu ini adalah peniaga-peniaga yang kaya. Zakiyun mufrad jam'uhu azkiyau. Cerdik. Fa ghabiyun bodoh jam'uhu aghbiyau, bodoh. Tabibun doktor jam'uhu atibbau, doktor. Syadidun mufrad jam'uhu asyiddau. Syadidun maknahu tegas atau menggaran. Syadidun mufrad jam'uhu asyiddau. Wa habibun, habibun maknahu sayang. Habibun mufrad jam'uhu ahibbau. Jam'uhu ahibbau. Wadah? Misal kita naqulu hadza talibun zakiyun. Hadza talibun zakiyun. Hadza talibun zakiyun. Atau hadza talibu zakiyun. Maknahu pelajar ini cerdik. Hadza talibu zakiyun, pelajar ini cerdik. Jam'un haula'it tullabu. Haula'it tullabu, pelajar lelaki ini. Haula'it tullabu adhkiyau. Adhkiyau cerdik. Maknahu idza ista'malna mufrad, kalau kita gunakan mufrad fi jumlah, fa al-kalimat allati tata'allaqu bi al-mufrad bi hadhihi al-kalimah, kalimah yang berkaitan dengan kalimah yang mufrad ini adalah mufrad. Fa idza ista'malna jam'an, kalau kita gunakan jam'un, misal tullabun jam'un, fa haula'i mesti jam'una wa adhkiyau mesti jam'un. La yumkin naqulu hadza tullabu, khata'. Bimadha li'anna hadza huwa mufrad. Fala budda naqulu haula'it tullabu. Fa haula'it tullabu zakiyun, hadza khata'. Limadha zakiyun mufrad. Fa mesti gunakan jam'un, fa naqulu haula'it tullabu adhkiyau. Haula'it tullabu adhkiyau. Wadah? Fal'an nahnu fi as-safhati as-saminati wal 20, muka surat 28, muka surat 28. Al-an waznu akhar. Waznun akhar. Raqmu awal wazirun. Wazirun mufrad jam'uhu wuzara'u. Renta akhar. Huna wazirun mufrad jam'uhu wuzara'u. Naqul hadza wazirun haula'i wuzara'u. Wazirun adalah menteri, seorang menteri lelaki. Wa jam'un wuzara'u. Alimun ada seorang yang alim, jam'un ulama'u. Bil maliziyati tercakap dia adalah seorang ulama. Misal naqulu nama al-ustaz Ali ulama'u. Ustaz Ali adalah ulama. Wa hadha khata', itu adalah silap. Sebab ulama'u adalah jam'un. As-sahih yang betul adalah al-ustazu aliyun alimun. Alimun fi al-fiqhi masalan. Alimun fi naqulu fi al-hadis, dalam hadis, fi al-Qur'ani misal, fi fiziai, dalam pelajaran fizik masalahnya. Huna alim, bukan saja untuk agama, untuk perkara yang lain. Alim fi islahi as-sayyarah misalnya, wa alim fi madha fi kitabati al-bahthi masalahnya. Fa huna alim mufrad jam'uhu ulama'u. Ar-raqmu ats-tsalits jahilun mufrad jam'uhu juhala'u. Fa jam'un fil haqiqah, jam'un mungkin ada lebih daripada satu wazan. Satu rentak mungkin ada dua atau tiga. Misalnya kalau jahilun seorang yang jahil, fa jam'un juhala'u au aidan jahiluna. Fa jahiluna aidan wa jam'un untuk jahil. Fa jahilun mufrad jam'uhu juhala'u. Sebab sekarang kita dalam waznu, dalam rentak ini. Fa ra'isun, ketua, ra'isun mufrad jam'uhu ru'asa'u. Ketua, ra'isun ru'asa'u. Misalnya ra'isu al-wuzara adalah perdana menteri, rais. Huna akilun mufrad jam'uhu uqala'u. Akilun orang yang berakal, mufrad jam'uhu uqala'u.
Faqihun makna orang yang faham. Faqih. Faqih. Jam'un fuqaha'u. Orang-orang yang faham. Zamilun kawan. Jam'u zamil huwa zumala'u. Zumala'u kawan-kawan. Fakirun fakir miskin. Jam'uhu fuqara'u. Fuqara'u. Karimun pemurah. Jam'uhu kurama'u. Kurama'u ramai orang lelaki yang pemurah. Bakhilun mufrad jam'uhu bukhala'u. Bakhil maknahu bakhil lah kirikut bil malizati kirikut bakhilun mufrad jam'uhu bukhala'u. Wa nasyitun aktif aktif jam'un nushata'u. Wa dha'ifun lemah. Dha'ifun mufrad jam'uhu du'afa'u. Du'afa ramai yang lemah. Semak gharibun maknahu ganjil lah. Jam'uhu ghuraba'u. Ghuraba'u. Semak syarifun yang dihormati, yang dimuliakan. Syarifun mufrad jam'uhu syurafa'u. Wadah? Fa'aidan huna fi hadha wazni, untuk wazan ini, untuk rentak ini, hadhihi al-kalimat la tunawwanu, tidak ada tanwin. La naqulu bil arabiyya wuzara'un atau ulama'un, tak ada ulama'u. Maknanya la yunawwan, tidak ada baris dua di belakang kalimat ini. Wa insyaallah kama qultu lakum, seperti mana saya terangkan, antum satadrusuna fil mustaqbal, kita akan belajar pada masa akan datang fi al-mawdu' mamnu' min as-sarfi. Mamnu' min as-sarfi insyaallah fi al-mustaqbal. Fa idza qulna nama hadha wazirun, misal hadha wazirun, fa jam'un haula'i wuzara'u. Haula'i wuzara'u. Misal kita naqulu, ini adalah seorang wazir yang kaya, naqulu hadzal waziru ghaniyun. Hadzal waziru ghaniyun. Ghaniyun kaya. Kalau jam'un haula'il wuzara'u, haula'il wuzara'u aghniya'u. Aghniya'u adalah jam'un. Ghaniyun mufrad jam'uhu aghniya'u. Maknahu hadha muhim, penting. Limadha? Li'annana idza ista'malna jam'an, kalau kita gunakan kalimah jam'un, fa al-kalimah al-kalimatu allati tata'allaqu bi tilka al-kalimah, kalimah yang lain yang berkaitan dengan kalimah ini adalah jam'un, juga adalah jam'un. Wadah? Fa nahnu insyaallah taala ba'da hadha nahnu nukawwinu jumalan, kita akan buat ayat-ayat nama musta'mil atau nasta'milu al-kalimat al-jam'ah, kita gunakan kalimat-kalimat jam'un biiznillah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu natawaqqafu huna. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.